Sanibonani, gama lami ngukwazi Nsele. Welcome to my YouTube channel and ungakhohlwa ukusubscribe njalo uma uthola ithuba uphinde futhi upress that notification button for more videos obviously of course. Namhlanje sokhuluma ngetopic engicabanga ukuthi maybe izoba sensitive, uzobe ngazuthi mhlambe ngiattack abantu besifazane noma kuzobe ngazuthi manje ngibonakala ngazuthi sengazi kakhulu ngabantu besifazane, and I also hate people who always talk ngobunye ubulili as if babazi kangcono abanye abantu ukudlula bona beubulili obuthile. So for instance, angithanda abantu besifazane bekhuluma kakhulu ngabantu besilisa as if wake waba umuntu wesilisa. I mean ngiyabazona futhi abantu besilisa abathanda ukukhuluma kakhulu ngabantu besifazane as if umuntu waba umuntu wesifazane, but anyways nami ngizoba umunye walabo bantu abazokhuluma ngabantu besifazane as if mhlambe ngangaba umuntu wesifazane, which is that's not the entire case this time. Just that ngifuna ukuveza something kubantu besilisa. So let me say indlela engizobeka ngakhona, I'm trying to advise abantu besilisa ezintweni ezithile ezithinta abantu besifazane, and also mhlawumbe abantu besilisa bephinde besizakale kuzona at the same time mase ngiyabafaka nje lapho nalapha abantu besifazane, which is mhlawumbe kuzoba nokuthi mhlawumbe ngibahloniphi ningixolele umbono wami kusuka kumina ngaphakathi nami ngendlela enginokubona ngakhona izinto nokunje ngikhulile ngabona nje nami ngase ngibona ukuthi hey yazi mhlawumbe abantu besifazane hey mhlawumbe ibona ukabhadi be game thina nje asazi lutho when it comes to kule game yomjolo, and bona abantu empu kakhulu when it comes to the game ngenxa ukuthi baningi abantu besilisa sebebhekana kakhulu nenkinga eziningi ngenxa zabantu besifazane, and abantu besifazane kubuya ngazuthi bona abantu abahlezi beyama victim, whereas eqinisweni thina singama victim, and abantu besifazane they are like ngakubeka nje kucaca ukuthi labantu bayakwazi ukucheat bafowethu. Hayi thina sibona lutho la ukucheat, bayacheat labantu besifazane, labantu besifazane abanali iqiniso bafowethu. That's the reality. And we reality ukuthi ngampela bona basihlula futhi nangokucheat, and bayakwazi ukwenza lento, and bayakwazi ukuyensisa, and thina sikwazi ukuyensisa, and thina sisheshe sibanjwe. You know why sibanjwe? Because vele thina siyazi ukuthi abathanda abantu besifazane, and abantu besifazane kwenzeka ngazi ukuthi bona ababathanda abantu besilisa, kanti abantu besifazane nabo bayabathanda abantu besilisa. Oh no, abantu besifazane ababathanda abantu besilisa. Abantu besifazane bayabadinga abantu besilisa, abantu besifazane banezidingo abayidingayo kubantu besilisa, and umuntu wesilisa uyamthanda umuntu wesifazane, so umuntu wesifazane akamthanda umuntu wesilisa. Ikanje na lento, uma ubona umuntu wesifazane echama umuntu wesilisa uba nalento ubuka ukuthi umabona yabo, and then kube khona nje umuntu wesifazane uma udrive endleleni kusebusuku ubona umuntu wesifazane ekhaya emisa, uyamela cause ubona umuntu wesifazane ufuna ukumsiza, uyaphi dadewethu umfake emotweni umthatha umise. Umuntu wesifazane mayebona umuntu wesilisa endleleni ubone isilwane okulesilwane songibulala manje sifaka endleleni emotweni songirepha noma songinquma. Kahle umuntu wesilisa kumuntu wesifazane uyisilwane kwaziwa lokho, kodwa eqinisweni umuntu wesifazane uyamdinga umuntu wesilisa. So wena ke uma ku relationship thanda nomuntu wakho othandana naye, yiqiniso ukuthanda wena wedwa, kodwa akusho ukuthi khona konke lezi zinto akazidingayo usiphethe zonke. So kunezinye izinto akazidingayo ezikhona eziphethwe abanye abantu besilisa, noma engamthandi kangako kodwa uyayidinga lezi zinto akayidingayo. Enakusho ukuthi ngoba nakho umuntu wakho wesifazane, ngoba nakho wena unganamali akayidinga imali, uya understand nje ukuthi wena unamali, kodwa wena imali uyayidinga futhi uyayithanda imali. And ukuthi wena umnika imali umuntu wami akana ndaba nemali, uyayithanda imali and uyayidinga imali, ukuthi wena unayo akusho ukuthi akayidingi. Siyasethi uya understand ukuthi wena you cannot provide for imali. That's why enomngani wakhe umuntu wesilisa akamsiza nje ngeindaba zamachingching nangendaba zeimali. So ziningi idingo zabantu besifazane, whereas thina nje sithanda wonke umuntu wesifazane. Ingakho kube ngazi ukuthi thina kusobala ukuthi vele siyajola, eningakho kubanzima ukuba umuntu wesifazane mekujolela ngenxa zokuthi akajoli mase yajampisa njengawe. Wena unethi uthole nje intombazane usiyosangana ekhanda usiyoshesha ubambeke ngenxa zokuthi excite ngisho na into ezincane, awuyazi into osukuyifuna kulo muntu wesifazane ngaphandle kobuhle bakhe. Umuntu wesifazane mejola nomuntu wesilisa ujola naye ngokwazi ukuthi ufuna into ethile. Mase kuzokuthi enye case abantu besifazane basithola becheat bengaboni ukuthi bayacheat ngenxa zokuthi banalezi idingo nganyana that wena as a man you cannot provide, wena as a man that you cannot satisfy umuntu wakho ngendlela akadinga ukusatisfy ngakhona. So abantu besifazane nje bahlezi banezidinga lezi, wena ungelula ukuthi wena uyindoda uzigcine zonke. Kuba kuyena umuntu wesifazane ukuthi uyasifundisa ukwaneliswa lokho okuncane wena omnika khona, noma wena lokho ogcina akakutholayo kuwena, but not most of the time. So that's why abantu besifazane ningi begcina becheat bengaziboni bacheat. For instance, kunabantu besifazane efonini yakhe unomuntu
akamdingayo for transportation njalo mangimele evuke kuseni emsebenzini uthinta usiphawu uyazi ukuthi uza ne transportation kunomuntu wesilisa abalala nosiphawu umsanje nge-transportation kube nomjida kuthiwa ukwazi Nsele ukwazi Nsele nje ugciniwe lapha efonini yakhe just ukuthi each and every time dinga lo muntu wesifazana ukuxoxa dinga umuntu ozomadvise bekhulume ufonela ukwazi Nsele wena akabi nawo la conversation nawe kodwa umyeni wakhe but umuntu akaba na conversation deep akuvulelwana ifuba uwenza nokwazi Nsele and mase kuzoba nje nomjida ekuthiwa uBryce wakamabuza nje udila nokuthi hayi umsendela nje imadlana njalo mayidinga imali mayinenkingi umuntu wakho Bryce sacela kusama ngiphe i50 rand ngicela ngiphe 100 rand because uyazi ukuthi Bryce will always give this 500 rand but here's the thing ingencazo ukuthi ukwazi nje obebhizi investor ngama advice kulomuntu wesifazane akugcini ngokuthi angeke efune lutho ekugcineni kukhona lento aka ugebhele lo line ukuthi makuneke angene phakathi no Bryce nje bemnika lama 50 rand nama 100 rand hayi ukuthi uBryce yonke lento uyenza nje akabhekile ubhekile ukuthi nje manginika lo muntu lona nongabe kusho ukuthi akakuniki kulonyaka noma angitholi lumkenke kulonyaka but in the next years khona la ngizongena khona so the whole point abantu besifazana bayitshela ukuthi babangani bangaba nobudlelwane nabantu besisa ngento ezihlukahlukene without ukuthi khona kuzokwenzeka ekugcineni khona okwenzakalayo khona nomkenke ovulekala masindoda iyangena so kubaleki futhi kakhulu umuntu wesifazane meyizoba nomuntu wesilisa akaxhumana naye ngeinto ezithile mase phinda lezi zinto ezigcina zibe imfihlo uthola ukuthi le ekhaya kunokuthi kubonakale ngama braai pack kanti kunendoda esebenza eButcher enongitshotsha ama braai pack mase idlula iyawashiyela ama braai pack iwantshotha from emsebenzini mase idlula iyawashiyela ama braai pack umfazi wakhe engakutshela ukuthi le ekhaya bekushoda ibraai pack but ukwazi ukuyithola nithule nihle uyakufebela lo muntu just ethona wazi ukufebela naye akazi ukuthi uyafeba so zonke lezi zinto ezincane ezenziwa abantu besifazane ezimfihlo ukuthi unamafoni ukhola amade nomjita akasebenza na emsebenzini nomjita unomu-advise ukuthi hayi into ethile yenziwa kanje bekhulumila ngale yonke lezi loshona umuntu uyabuza balo ukukhuluma naye hayi isixoxe into zomsebenzi for the fact ukuthi uyamdinga lo muntu amsize into zomsebenzi le ndoda ikwenza nje yonke lento iyazi ukuthi kunalomkeke ubhekile ezovudani ithi iphoseke phakathi so the whole idea ukuthi kancane futhi umuntu wesifazane engenayo ke indoda kuya ngokuthi ile ndoda lena efika empilweni yakhe entsha ifika nayiphi offer kancane ushela umuntu wesifazane uthi ngiyakuthanda sisi athi mina bhuti wami ngisingile kukancane mayithe usingile ebe nayo indoda azi ukuthi ulisuqonyiwe kukhona umuntu wesifazane athi mina bhuti wami nginayo indoda kodwa futhi manje ekubeni naye kwakhe indoda uyabona ukuthi unayo indlebe yokuthi akulalela kuze ukuthi uthini so for the fact ukuthi unayo indlebe ukuthi akulalela ukuthi akuze uthini ba happy kodwa kukhona lokho akashoda ngakho ku relationship yakhe so mina ngihlezi ngithi abantu besifazane bahlezi bebheka okungcono kunalokho abanakho so umuntu wesifazane uhlezi ebheka opportunity engcono ekhanya kangcono kunalokho akakuphethe so akusho ukuthi ngoba nakho wena kubekezelele nithandana mhlawumbe nihlalisene mase uyitshela ukuthi uyofalahlane nawe ingenxa ukuthi akaqhamuki nje le offer le ezomenza ukuthi abheke ukuthi kahle ngifuna ngampela kokwazi kube mina ngishelo Chris Brown so ufica ukuthi wena uyitshela umuntu wakho mina umuntu wami bafuthi mina ngeke mfana noma usehlula amakhansela kanti kahle ama target market awakha kuona amakhansela kahle mfowethu ama target market bakhe mfethu lama celebrity yabona and makufika celebrity yena nje kuvele xeke yonke into xeke imilo and mase lifikile ngempela celebrity la biases akana ndaba nemali siyasethu uthanda kakhulu kazi mfethu abantu abane status ufuna labantu laba mfethu angazuthi banamandla banale authority ufuna la ubandla yabona and ufica ukuthi mina wamuntu usebahlule mfana bafikile bafika mfethu la umzukulu bafika mfethu noyokhuzana bahluleka mfethu kwafika umsawa besashisa kuvele kuyifikele nje kusama kumfana kuyifundela isikole kumfana kukhulumela isitsotsi kubhampa umfica umfazi wakhe sethatheka ngenxa zokuthi umfana kukhuluma isitsotsi tsala kumfana kuyadida la emagameni and wena uyibhimbi mawukhuluma ukwazi ukukhuluma umuntu wakho nje uyichazelwe leyo nto ukuthi lensizwa le inendlela yokubeka amagama iyakwazi kwakho wena nje ulibhimbi akana ndaba nama celebrity akana ndaba nabantu abanemali but ufuna umuntu akazokwazi ukuthi exoxe naye communicate umuntu uzomlalela bephinde bekhuluma umuntu osifazana nokuchithela ukuthi wena awulaleli manixoxe ufuna omunye umuntu akazothi mebexoxa naye alalelwe ukukhulunywa kube ne conversation wena ufike nje ulala ubheke phezulu lumkhaba wakho uthi ubhaka maqeda ubeka imali eceleni masuthe naye sekwanele kanti umuntu osifazana naye angeke ngithi umuntu osifazana ufuna lokhu nalokho ngoba nami angibazi bafunani and nathi siyajolelwa sesijoleliwe so bafethu bantswembu kangangoba mfowethu omunye umuntu osifazana unokusithola ehlele emotweni ku date bedla ice cream nendoda emshelayo and
yena akakuboni njengokujola lokho umbuzo ukuthi hawu mfethu for the fact ukuthi wena uphumile umnikezele umuntu inamba yakho naphinde naphuma na ku date ubulindeleni kahle kahle ubulindele ukuthi wena uzofika umhlule lo muntu so ngihlezi ngiadvise mina abantu besilisa ukuthi mfethu njengendoda angeke sikuvimbe mfethu ukujola kwabantu besifazane yabona noma ngabe mfethu neminyaka emingakanani nendawonye kodwa akusho ukuthi akukho ke nje okungcono okukhona akawukubona komunye umuntu futhi okungaba kube isilingo eduze kwakhe so ziningi ilingo abasithola abantu besifazana ababhekana nazo and lezo lingo maziqhamuka wena njengendoda yakhe uyadinga ukuthi ube seduze ukuthi umvikele ukuthi lezi lingo zimayiqhamuka wena uhlezula so it's very important una njenge out ukuthi umuntu wakho ungamvumeli ukuthi aphefumule kuze kweqe wena nje ungabi predictable kakhulu la nkabe yami yabona ungalindeleki kunjalo wena uyabuya njalo wena ngo10 ebusuku wena nje ifika nango5 vele udoje emsebenzini uyifikele noma ngo3 ngolunye usuku ufike ngo1 kuthi kulindela ukuthi uzovuka emsebenzini vele ungavuka uyilalela report ukuthi wena nje uzobu off iviki lonke bebethi bekulindela uze off uphindele emsebenzini ungabi indoda yabona predictable ungamvumeli futhi umuntu wakho wesifazane abe nespace so mayifuna ukusondela eduze kwakho umvumela asondele umuntu wakho mayikubikela ukuthi yazi ishazi class kumfana lokhu lazi labafana labo bazi ngiyehla lapha estopini lomfana lapha kansela sevele wangishela hey yazi ngazi ngibona mhlawumbe ngithaphi yakhe wena masuthi lo mfana lo ufana uqothe ngalunga kuona mkami akakubikeli ngoba nakho ethembe akele ukubikela ukuthi hey bonansi ingozi ngigade ngoba hey kuyamoshaka ngigade man wena njengebhari ke usuyincoma usuyibona ngathi uyinkunzi esebikile umuntu osifazane once wakubikela ngomuntu wesilisa hey lalela vula amadlebe umuntu osifazane aqala waxoxelwa athi abamenzi silima Nkosi yami uthokozane ubantu umngani wakho akajola umfazi wakhe umfazi kaThokozane umngani womuntu wakho uzama ukubheka ukuthi wena uyabona yini ukuthi naye uyagila so wena uthi uyahleka ukuthi lo Thokozane ababhayiza kwenzeka kanjani umngani wentombi yakho umngani womfazi wakho uyajola umngakho akajoli bahlanganiswe yini le bahlanganisa ukuthi banenza izilima noThokozane uyazi ukuthi umfazi wakho uyakujolela nawe uyazi ukuthi uThokozane ujolela umfazi wakhe bamxoxela noThokozane ngomfazi wakho nawe baxoxela nidlalwa nje umqondo nivele futhi yazi kahle nginokuthi mina indoda umzingeli umuntu wesifazane uyinyamazane so umuntu wesilisa vele wadalela ukuzingela thina sadalela ukuthi labantu sibaphesiwe sibahuphe bona badalela ukubaleka but akugcina inyamazane hlezi igcina umzingeli so inyamazane ngabaleka iliqedizwe but ekugcineni umzingeli uzoyibamba lenyamazane so ukuthi umuntu wakho wesifazane namhlanje uphunyukile bemshela waphunyuka kusasa bemshela doesn't mean phambi kwakusasa uzophunyuka but kube nezinyamazane ezingasekho emaqeleni ezisesiqiwini ezibiyelwe lezo nyamazane ayivamile ukuthi izingeleke unless kuba nephutha lomnikazi wesiqiwi ukuthi mhlawumbe ahluleke ukubiya endaweni ethile igcina inyamazane imputsha igcina yoshawe izinja ngaphandle so akuthi kumuntu wakho wesifazane masumqoqile zama ukumgada ubiye ugade uvale ukuthi ngabikho kuyinja izongena izozingela la ngalo ndlela le umuntu wesifazane ukuthi engafebi kudependela kuwena njengomyeni wakhe ukuthi wena umgade kanjani umvikele kanjani ibe yiphela uma ukuthi kumele ukuthi angayi emsebenzini unisebenze la ekhaya nibe nebusiness la ekhaya kusemandleni akho qala ibusiness la ekhaya umuntu wakho uma ukuthi uyilawyer vula ifirm khona la ekhaya nawe ufunde lezinto ze-law vula ifirm khona la ekhaya nibe ne-law firm umgade ahlale la eduze kwakho nisebenzisane uma ukuthi wena uyi-artist ube imanager yakhe uma ukuthi wena uyi-artist abe imanager yakho makuthi wena artist ube manager yakhe nizame nje ukuthi nibambisane kulezo ndawana umgadi yabona imvamisa abantu besifazane bayifuna leyo attention lokuthi ngathi ungahleza umgadile ngenxa zokuthi once aphazamile iphi ungamvumeli umuntu wakho wesifazane ebe nesikhathi esiningi ethi ngaphandle kwakho ngenxa zokuthi hey lezi impisi zigadile unabangani man abahlela lapha eduze kwakho abamgadile nje ukuthi abalokhu bashela kuneyinkabe ezilokhu zamshela ezino-success zamshela and ziyazi ukuthi uthembakala umuntu wakho and zimnceka kancane zigade nje ukuthi wena ulahle so wena qaphela ukuthi mawuxabene nomuntu wakho ungaxabani uzumdikile engazuthi nosamdingi ngoba the moment umdikile kune out ethola ithuba lokuthi isondele kakhulu so angeke ngithi mina abantu besifazane mfethu abazazi nabo bafunani kodwa engikwaziyo ukuthi bahlezi befuna okungcono kunalokho abakuphethe so wena hlezi uyilokho okungcono abakudingayo zama ngayo yonke indlela ukuthi umnelisa ngazo zonke indlela noma ungekwazi ukuyikhava zonke indlela la ungakwazi ukukhava khona gada masukulala so ukulala uyindoda akufunakali funakali nama kancane enye into futhi enginokuyiveza ukuthi ke wena njenge out it's very difficult mfethu ukumbamba mayijola mayise kwaqala angekuphinda umbambe and masukuthe wenze wambamba mfethu mina ngeke advise ukuthi mshiye but futhi angeke advise ukuthi ungahlala so kukwena
ukuthi wena uyamshiya noma uyahlala but engikwazi ukuthi fethi ibhube esimake ladla umuntu liyelibulawe so kukuwena ukuthi wena ke ngoba lisengamphinda futhi limuhle so kukuwena ukuthi unikhetha ukwenzani but what I can say ukuthi abantu besifazane mfethu bantswempu ukudlula thina ngenxa ukuthi thina siyaziwa vele siyabathanda abantu besifazane nabantu besifazane kwazi ukuthi vele ababathanda abantu besilisa kodwa bayabadinga abantu besilisa banezidingo eziningi thina singesikwazi ukuyifeza so ivideo yami namhlanje ilapho iphelela lapho nibe nobusuku obuhle sophinda futhi sibonane ngolwesino oluzayo ukwazi Nsele ngenkandla Mahlatha Mnyama ngicela ningakhohlwa ukubook istudio sethu iSound Hub isona studio sethu sisisebenzayo and you can always book ama sessions you can always come with your people nizohlala phansi nisebenze we have free wifi we have Netflix we have DSTV nibuka ibhola nihlale we have big couches sinama screen ahlukahlukene so everything is for free except i-hour so i-hour 150 mozo sebenza no producer wakho nomzosebenzela nomuntu wakho but if ufuna ukusebenza no producer bethu uzokwenza ingoma eyodwa 500 rand thank you very much nibe nobusuku obuhle don't forget to subscribe bye bye Kwazi Nsele Nkandla Mahlatha Mnyama.